Munas amigo, tatayki mamayki nisunki waway yakuta hayawamoy. Gan antatachu hayawanki yakutachu hayawanki. Claro, yakuta hayawanki chayta mañakusunki. Tatayki nisunkima waway hayawamoy tantata. Gan imata hayawanki. Yakutachu mana tantata. Kay pagarimpi no ganchis ñawirisun. Hebreos hatun tagaynin 11 huchuy tagaynin tawa. Maypichus para riwanchis Caín y Abel manta. Ainata nintara Dios pa palabra kay pagarimpi. Dios piha pikuskan raiko Abelga aswan suma haywanata Dios man gorga. Caín manta nisraga. Ajinapi chay haywaskanwanga Dios ta kusicherga. Chayraiku Dios ka palabrampi willawanchik. Ipaita chegan runapah kawarga. Chayman hinatah Abelga wañu puspañapis yanapanawanchikpah parla sangraj. Kay Hebreos 11:4 parlariwanchis runamanta pichus Dios pah mandatunta ruarga. Dios nerga apamunavekichis tian sacrificios ta corderota pichus pay llawarta hichanga ichantatah qolanchis kanga y ainatatas noga huchas nigichis tapampachasa. Pero kaypis dikurin Caín ta son hombre nisqa hinata noga mana noga apasa verdurasta hatawan hatuchikta primiciasta frutasta apasa y chayta pay apasqa. Abel kaypi qolachisqa Caín ta kaypi qolachisqa y Dios ta astawan munakuywan kay Abel paj ofrendanta qhawasqa y Caín paj ofrendanta mana qhawarisqa chukarqa. Imarayku ñajeta niki tatayki nisunki yakuta hayawamoy waway iganta haywanki tantata mana gan ruwasankichu tatayki nisqanta qanqa ruwasanki qanpaq voluntad niyita. Biblia niwanchis sábado hallch'aychis sábado día de reposo kay mundo 6 días tukukusqa y séptimo día pitaq sábadopi santificakusqa Dios mismo hallch'asqa y chantata Dios bendecishqa sabaduta y no anchita nich mana sabadoqa noqa trabajani noqa trabajana itian domingo noqa iglesia marisa. Munas amigo chay pegan munas aiguita ruasanki mana Dios baj munas cantachu tata Dios baj palabra en claro pero a veces no gancheja mana kasuita munanchichu y a veces no ganchej kasuma kay Caín hina Caín ga ruarga paypaj munas ganta a veces gandi baj Dios ni noqa ainata ruana aiguita munani chaywanga ganga mana nisankichu Dios te Dios gampa voluntad ni kachun nisankichu. Munas amigo kay pagarimpi tal vez kay texto de la Biblia mancha y claro no ganchikpaj. Biblia manta hapikuna kay palabra de Dios. A veces ashka kutino ganchis engañasas ganchis ni maraiku mana Biblia te leespa pero Biblia tachos ñawiriwaj gan sumahta yachawaj. Munas amigo Dios paj palabranta ñawiri ayna yatataq kay Dios paj palabran manta hapikuy. Ayna tagan kay vida eterna ta hapinki. Mateo 7:21 ning aynata. Mana hagay niwangu Señor, Señor niwangu chaykunaqa yaykunqankuchu cieloma. Hagay chamuqti diaqa niwanqanku ashka Señor, Señor sutiyipi demonios ta urqani sutiyipi runa saniachirqani. Jesús nin noqa nisa mana qankuna riqsikichikchu pitaq kankichis. Chay día mancha llakiganqa. Y chaypita Jesús ninga mana qankuna Dios paj voluntad nin ruarankichikchu tatay paj voluntad nin ruarankichikchu ama wanwarpaychu 10 mandamientos Dios paj de don wan ruasqa mana apóstol Pablochu nin nitaq Santiagochu nin nitaq Abrahamchu nin nitaq Noechu nin sino Dios makinwan ruasqa 10 mandamientos ta. Unas amigo Dios paj bendición en kay pagarin qanwan kachu Dios paj nisqanta ruay ama ruaychu runa nisqanta sino pierde suma o pierde kunki kay kawsaypi vida eternata. Bendiciones amigo.